دما خوش به بینرین هجیر و 24 مجدار 2020 جه روشان روشا سیشمیه بوی رو گشتن کو هری بالکشین کو لسرانسر جهان رودانا می حول بدین جوره ده 20 دقیقه نوچین جهانی ده پیشکش بکن. لدریا سپی جارکدن تانسیون بلند بویه تاوی همو بانگی نافنتوی دولت ترک جارکدن بریا دریا سپی حود ده جبوچتین خواهین لیبیایی پیوستین وان ببه لیوی جاری کشتی که دولت ترک جالیه هیزین دریایی یا آلمانیای و هات راوستاندن هیزین آلمان کشتی راوستاندن او بیکوش دولت ترکیه را بیشنجی لکشتی دست به لیگرین کرن هر وحال آلیه کدن فرانسا، بریتانیا، ایتالیا و آلمانیا با آوه که اشکره گف لآلیین که ناهیلن روشا لیبیای آرام ببه خوارن. دولتا ترک دست آراندنین خوین لدریای سپی برناده. وی جاری دما دولتا ترک دخستشتین پیویستش بوچتین خوین حکومت وفاقیه اخوان المسلمین یا لیبیای بکه جعالی هیزن دریایی ین آلمانیای و هات راوستاندن. هیزن آلمانیا دما کشتی دولتا ترک روسلینا ای به 200 کیلومتری نیزی بنغازی بویه او راوستاند. کشتی بجاره که جعالی هیزن آلمان و لپیشیا و هات گرتن و لشکر به هلیکوپتران تاکتن کشتی. دو اپراسیون هیزن آلمانیا د چارجوه اپراسیون ایرنی ده لشکران بگومان هبونا چکان لگرین پیکانی. تفگرا ایرنی جعالیه یکتیا اروپاییش بوشو پاندنا بریارا کنسه اولکاریه یا قدخه کرنا شاندنا چکان بو لیبیایی هات بودس بکرن. هیزن آلمان پشتی لگرین خوب داوی کر جگشتی یدرکت. پشتی ویه که انقره بالیوزه یکتیا اروپایی ایتالیا و هر وها برپرسی آلمانیایی وخوند و تکلداری اپراسیون ایرنی او شرمزار کرن. برین هاجی به بلگیان هات و پشتراس کرن که دولت ترکش بو چتین حکومت وفاقیه اخوانی چکشانده بو. تی پایین قانون 1021 داش بو ریفبریا لیبیا هلبجاردن پیکوره. فرانسا، بریتانیا، ایتالیا و آلمانیا یک راگاند که حتی ویدمی آلیین هول بدن ویروشی آستنگ بکن اوی ورن جزا کرن. دخویانی هفباریا آلیان که جهیل سر و کمار فرانسای هاتیه و شاندن ده وها هاتا گوتن. امیل دوجی آلیین که هول دادن فوروم دانستاندن سیاسی لیبیا و برلین آستنگ بکن هر وها ین بودجه ولاتو بن پیکرنان لدجی مافی مروان پیکتینن بکون ناوا توگری. وزیر درویه آلمانیا های کمانز دیار کرد که اگر ترکیه لدریای سپی ده پرووکاسیون و آلوزیان ده به اصرار به وره جزا کرن و گوت جبوویه که لدجی ترکیه بریارا جزیان لسرماسی وانه. های کمانز درباره آلوزیا لروشلاتی دریای سپیا دنا برا ترکیه و یونانستانی ده داخل ایدام. ماز دیار کرد که جبر پرووکاسیون دولت ترکیه لحریمی بریارا جزا کرنا و لسرماسی وانه. وزیر درویه آلمانیا های کمانز درباره مجاری ده افتشت گوتن. گر پرووکاسیون ترکیه ین لدریا سپی ببینن و بدام بکد جوینا مخانه قانونی یا یکیتیا اروپا ده لبند مکو دان نکرین بین نرخاندن پشتیوان داخلیان یکیتیا اروپای ین نشانه این جزا کرنا ترکیه لیره و لپیشبری دلار و اورو جاره کدن دست به وندا کرنا نرخی خواه کرد. هرچی قاسی سر حکومت ترکیه اردوغان خواست بگوتنان اروپای بخاپینه لی نکاری نرخی لیره خو او بازرگان یا به یکیتیا اروپای را وابکم. ایرو ساعتین دست پیکی دلار گهشت 8.4 لیره ترکی هر وها اورو اکجی 9.56 لیره ترکی درباز کرد. یونانستان و امارات پیمانه که پاراستن یا هفپار امضا کرن لگوریوی و هر دو ولات آلیکاری بدن هف. روشنامه نیشنل هرالد یا امریکای اشکره کرد که دو یونانستان و امارات پیمانه که پاراستن یا هفبش امضا کرن. لگوری پیمانه اگر ایرش لسر ولاته که چی بود دولت دن آلیکاری بدویم. امارات بری لدجی پرووکاسیون دولت ترکین لدریا سپی
پشتگیری دا بو یونانستانی. سرک وزیر یونانستانی کیریاکوس میسوتاکیس جی هول داده لدجی دولت ترک هفکاری ناونتوی چیکو دناوا وان ده فرانسا جی هیم. لهرما قرباقیا چیایی ده دما لیگرنا جنازیان ده تقینک بی خات ده تقینه ده افسرک آذری مر لشکرک روسی و چار خباتکارین ارمنی بریندار بون لعالیه کدن جی خیالین ترکیه ین لحرمی لبر آوی ده چه دنابرا روسیه و ترکیه ده لسر آواکرنا خالین چافدریه تایبت به ترکیه ناکوکی درکتیه جارک دن بری دولتا ترکیه کتیه لسر ریا موسکوایی. لهرما چیایی یا قرباغ ماینک تقیا لشکرک آزریمر لشکرک روسیا و چار خباتکارین ارمنی بریندار بون تقین لهرما سوکاوشان آ قرباغ پیکهات وزارت پاراستن یا روسیای اویک پشتراس کر او راگاند گو تقین دما لهرم خباتن لگرینا جنازیان دهاتا کرن ده پیکهاتیه وزارت دازانین گو لشکرین وان ین بریندار جبو باکو هات نشاندن او روشوی باشه لالی اکیدن وزیر درویه روسیا سرگی لافروف لسر نراحتی امریکا و فرانسایه یا روشا لهرما قرباغ آخوی لافروف گوت دیتنا دلگرانی امریکا و فرانسایه لسر پیمان هرما قرباغ مغمگین دگه هیزن آشتی ین روسیا به ارمنی آزری و روبرین خاجا سور را لهرما قرباغ لجنازیان دگرن و پشتراجی رادستی آلیان تکرن هروها داخوازا دولتا ترک یا بجه کرنا هیزن خواه لهرما قرباغ یا آزری لی بجه بونه دقرکا و دمایه. دناوا روسیا و ترکیه دا لسر چکرنا خالین چاودریه ین دولتا ترک لهرم ناکوکی درکتن. لگوری آجانس رویترز گونوچه خواه سپارتیا فرماندارکی دولتا ترک و هاته گوتن دناوا هر دو آلیان دا جدابونا فکر یا هری مزن لسر آواکرنا خالین چاودریه لهرمی هیا. ترکیه دخوازه لهرما قرباغ یا آذربایجان خالن چاودری ین سر بخو چیکا روسیا جیوه یکی رد که روسیا جدر وی خالک چاودری هفبار نافبرا خو ترکیه تشتکی دن ناپجرینه تیگوتن جبو چار سرکرنا وی پرسکره که وی دانوستندن لروسیا ورن کرن تیکلداری مجار حطان ها نه روسیا ارمنستان و آذربایجان تداخویانی نهاتن داین из них без вооружения. سروکی امریکای ینو هاتیه هلبجارتن جو بایدن بشک اندامین وزیرین ده سردماری و بریا خود دیار کرد. بایدن تونی بلنک وکه وزیر در و دست نشان کرد. هر وها وزیر کارین در و بری جوان کری وکه نونری طیبت یک کاروبارین آفهاوی هلبجارت. بایدن ده همان دمی ده الکساندرو مایروکیز جی وکه وزیر اولکاریا نافخوی هلبجارت. لالیه کدن هر چقاسی سروکی دولت یکبوین امریکای دونالد ترامپ آوه که فرمی بینکتنا خواه قبول نکربه لی پیشیا جو بایدن یا هل بجارتنا کابینه آویانو وکر. ترامپ ده پیامه خواه لسر تویته و شاندیده وها گوت دوزامه یا جبو خباتن هل بجارتنی بداوی و به حس دوام دکن. امی هولدانین خواه بکن او باور دکم و بسر بکوین لیش بو پاراستنا برجوندین ولاد از ریددم که خباتین خواهین آوا کرنا اکیبا خواهی دست پی بکن. پیمانا نوکلیری یا دنابرا دولتین یکبوین امریکا و ایران ده یک جروجوین هری سرکه او بطایبتی پشتی هاتنا جو بایدن یا لسر ارگجی جاره کردن جه خواه ده نقاشا سرکه یا ده ولاد دگر. دوی چارچوبه ده بریا که ام در باسی وی یکی ببین که بایدن وی پیمان پیک بینه یا نا کم تماشه بکن اف پیمان چوا هات بود دامزراندن او چوا دست پیکره بوم. پیمان ده ترمه 2015 ده دنابرا دولتین یکبوین امریکا هر وها بریتانیا، چین، روسیه و فرانسا ده هات بود درخصن که اف پنج اندامین دست پیک اندامین دائمی ین نتوین یکبوین او لسر وی کشی زیده آلمانیا جی پیمان ده امضا کرده او بو آلیگیره که پیمانا دنابرا نتوین یکبوی آنگو پنج اندامین ولاتین دائمی نتوین یکبوی او ایرانی ده لیوی پیمانه بخوره گلک آلوزی دا بو دست پیکرین جبرکو آلیگیرین دولتین یکبوین امریکا یکین لروشلات ناوین لدشی وی پیمانه در کتبون لآلیه کدن ولاتین لیکیتی اوروپی ینکو نزی دولتین یکبوین امریکا نه ده وی پیمانه ده کیف خوشی آخوا آنی بون زمان
ev peyman de encama xebateke bi qasî 20 mehan yên ku di navbera van devletan û Îranê de encam girtibû û di cotmeha heman sala 2015 de peyman ketibû Meryetê ji xwe di çileya 2016 de jî saziya enerjiya atomê ya navnetewê ragihindibû peyman bi awayeke baş derbas dibe. Lê ev yek li gorî wê demê saziya enerjiya atomê kiribûn herçi qasî pişt re jî wê dewletên Yekbûyên Amerîka li dijî vê yekê derketiban. Lê kam destpêkê temaşe bikin naverika peymana nükleerî ya ku careke din ha bûye rojev û danûstandinên di navbera aliyan de dayî destpêkirin bi çi awayî bû. Yek ji xalên sereke yên ku divê Îranê li gorî peymanê pêk anîban ew bû ku dewlementkirina bernameya nükleeriya aştiyane birêjeya ji sadî 3.67 a dewlementkirina uranyumê ye. Ev yek ji benda serekeya wê demê bû. Di benda duhemîn de jî tê gotin lêgdera Frodo dê ji navendeke dewlementkirina uranyumê veguhere navendeke lêkolîna nükleerî û teknîkî. Ev benda duhemîn ya di peymanê de bû divê pêşkînîkirinên Ajansa Navdewletiya Enerjiya Atomî derbasî hemû deverên bi guman yên Îranê ji bo nükleera bikar dianî. Heta 15 salan nabe alavên dezgeheke nükleerî bo dezgeheke din bê bikaranîn û bi taybetî ev ji bendek ji girîng ji bendên xalên serekeyên wê demê dibo dibe ku Îran di gorî wê tevgeriya ban. Li aliyeke din yek ji bendan jî tê gotin qedexekirina anîna pêkhatên bernameya Îranê ya mûşekên balîstîk heta 8 salan wê were cemidandin. Dewamkirina cemidandina samanên Îranê yên li derve heta 8 salan wê were rawestandin. Yek ji xalên din yên serekeyên ku di peymanê de hatine vegotin, dewamkirina qedexeya seferê li ser çi destek yan kesekê beşdarê bernameya nükleerî bûye heta bi 5 salan ev jî bendeke din yê ji bendên ku Îranê li bin peymanê îmza kiribû û divê li gorî vê yekê geriyaban û herî da wê qedexekirina anîna çekan heta 5 salan ji bo Îranê hatibû ragandin û Îranê di peymana ku Sîrmeha 2015 de hatibû îmzakirin li binî vê yekê îmza kiribû û li ser vê yekê pabendbûna xwe jî anîbû ziman. Li aliyeke din li hemberî vê yekê ji roja ku hatina li ser desthilatdarî û heta ku peyman hate têkbirin, Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump li dijî vê yekê derdiket û Donald Trump bi hemû daxuyaniyên xwe yên di sala 2015 de dema amadekariyên hilbijartinê de hate kirin de radigand ev peyman ji bo Dewletên Yekbûyên Amerîkayê şermeke û bi vê awayî qet baweriya Donald Trump ya ji peymanê û pêkanîna Îranê ya ji bo peymanê tune bû. Ji ber vê yekê Donald Trump vê peymanê jî bi peymaneke herî şermonek dibîne û ji bo peymanê jî wiha dibêje. Peymana bi Îranê re şermeke herî mezin e. Rejîma Îranê piştevaniya terorê tundiye ava dike û li rojhilata navîn dibe sedema rejandina xwînê û berpirsê kaosê ye. Ev gotinên Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump ya ji bo peymana ku bi Dewletên Yekbûyên Amerîka, Fransa, Brîtanya, Rusya, Çîn û li ser wê yekê jî zêde Almanya re hatibû îmzakirin. Heta li gorî Trump ev peyman wê tenê İran bihêzkiriban û ji ber vê yekê divê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê zû xwe ji peymanê vekişandiban, ji xwe ev daxuyaniyên Trump piştî demekan goberiya hefteyekê bû ji aliyê Serokwezîrê Îranê Hesen Ruhanî ve hatibû piştrastkirin piştî ku Dewletên Yekbûyên Amerîkayê xwe ji peymanê vekişand bi qasî 150 milyar dolar ziyan li aboriya Îranê bûye û bi anîna peymanê re jî bi 100 milyaran dolar tenê pereyê Îranê yên bankê navnetewî de hatibû cemidandin, careke din dest ser hatibû rakin û Îran karîbû di demeke kin de ji vê pereyê xwe careke din feyde bibîne. Ev yek careke din ketiye rojevê sedema xwe sereke ew e ji ber hilbijartin careke din pêk hat Serokê Dewletên Yekbûyî Donald Trump yê kumarparêz êdî erka wê bidawî dibe di sala 2021 de û hilbijartinê de jî Joe Biden namzetê demokratan di hilbijartinê de biserket û hate li ser desthilatdariyê ji ber vê yekê ji niha de careke din çav vegeriye li ser wê yekê gelo
و دولتین یک بوین امریکای ده هلبجارتنی ده لپیمانا نوکلیری وگره یا نه انگو جو بایدن کو ده هلبجارتنی ده بسرکتیه و به ایران را جاره کردن لسر ماسیرونه او و پیمانا نوکلیری به کاربینه یا نه جبر کل پیشیا جو بایدن جی سیاست انگورین گلک زحمت هیا دونالد ترامپ به سیاست اخوا گلک هلبجارتنین زحمت جبو جو بایدن هشتیه جو بایدن جی برسه خواه هری کن انگو مروف دکاره به وی آوای جی پیناسه بکه گرکو لنیرینا جو بایدن وره تماشا کرن برسه وی دردکه و هولیکا جو بایدن و جاره کردن لپیمان وگره یا نه جبو وی کشی جو بایدن دو گوتنه که خواه ده جبو پیمان وها دبیجه از لحفکرنی وگرینم او پابند بونا خویا به دیپلوماسیتی بکار بینم او به هفکارین خوره بخابتم دا لحفکرنی خورد او برفره بکم او یک نیرینا جو بایدن سروک دولتین یک بوین امریکا کو ده هلبجارتنا داویه ده قزنج کرب او به ده 20 چلیا 2021 ده ده ریوه بریا ولاد جه دونالد ترامپ دور بگیره جوه که جه خویاده که و ده دما پیواجوه ریوه بریا 4 سالان یا جو بایدن ده پروژه نوکلیری ده جاره کردن به ایرانی را لسر دانوستاندران لحف بکه لیل آلیه کردن ناکوکین کو زیده هرچی قاسی یکیتیا اوروپا و ولات مینا فرانسا، آلمانیا، بریتانیا دخوازن امریکا لویه که وگره جی لیل آلیه کردن پرزگریکین کل پیشیا جو بایدن جی گرک و در بکوین هوله او یک جی داویه ده هری داوی امارات اسرائیل و عربستان سعودی ده دجی ویه که به طیبت لروشلات ناوین کتره نوا تفگر و ناخوازن به تو آوایی لدولتین یک بوی امریکای لپیمانا به ایرانی را وگرش بر ویه که ما گوتیا لپیشیا جو بایدن ریبازک انگوریک سیاست که زور و زحمت هیا گلو و بایدن جویه که راوسته یانجی و لهمبری ویه که و خواه بیدنگ بکه او جوی مینا پیواجوه دونالد ترامپ یا به پیمان نوکلیری یا به ایرانی را دوام بکه لیا باکش او بو پیمانا که دونالد ترامپ به ایرانی را بداوی کری پیمان جه سروکی و دمی امریکا باراک اوباما امضا کرد بو باراک اوباما اندامی پارتیا دموکراتان بو و جیگری ویجی جو بایدن کنها بویا سروکی دولتین یک بوین امریکایی هری داوی جی ام لوی که دما کو تماشا دکین دنا برا اسرائیل امارات او هر وها سعودی عربستان ده تفگره که زیده حیا او دوی تفگره خود جی ده خویا کرن و لپیشیا جو بایدن زخته که زیده هبه داکو لدجی وی که بکوین ناوا تفگرش خود نوچه آمده جی او یک گوتن جه وزارت تکیلداری جوینه ده داخویانیه که داویه ده وها گوتن ناور که جوینه پیمانه دنا برا بریتانیا، فرانسا و آلمانیا ده لسر نوکلیریش برویه که جی آلین جوینه لدشی دورکتنا دولتین یک بوین امریکای جی پیمانه یا او دیار کرکو ولاتین اوروپا دخوازن به پیمانه را بمینن بردف که وزارت درویه آلمانیا آنیزمان کو لگوری تماشا کرنا وان ایران با آواج سیستماتیک پیمانه بمپیدی که وزارت داخویا کرن کو او به هفپار نخوره بانک ل ایران دیکن کو ایدی پیمانه بین پیگ بینن هر وها دجوینه ده تاوی برنامه موشکان یا ایرانی گرینگیا رولاوی یا هرمیجی هات نقاش کرن. لپایتخت فرانسا پاریس پلیسان بسر کوچبران ده گرتن او کولان به کولان لپی وانکتن شویدن پلیسان لپایتخت پاریس جبورا کرنا چادرین کوچبران کتن تفگری دناوا کوچبران خواندوان او پلیسان ده آلوزی درکت پلیس جبورا کرنا چادران دسپیکی خواست کوما هی بلا بکن دوینا بریده پلیسان غازا بشید بکارانیم لناوا کولانین پاریس پلیسان دست بشو پاندرا کوچبران کرن هر وها پلیسان گلک کس جبن چاف کرن هفته درباز بوی پشتی ریوبریا فرانسا کامپا کوچبران یا لساین دنیس والا کرن کوچبران جی لجه والا دست بدانینا چادران کربون هفته مجداری جی ده انجام اپراسیونه که پلیسان یا لباکوری پاریسی ده 2500 کوچبر ججه وان خاطبون درخستن استرالیا جبو پاراستنا هرچا
kîs paketeka 18 milyon dolar veqetandiye. Wezareta Hawardorê Avustralyayê di daxuyaniya dayî de ragihand ku ji bo parastina hirçên bikîs yên taybet bi welatên 18 milyon dolar çavkanî veqetandiye. Wezaretê diyar kir ku ew ê tevî pêwistiyên tendurustî wê pêwistiyên jiyanî û Hawardorê jî amade bikin. Her wiha dazanîn ku ji ber şewata li welat têkildarî ji mara hirçên bikîs ti daneyeke fermî di destê wan de nîne. Di vê çarçoveyê de wê li hemû eyaletan ji bo naskirina ji mara hirçên bikîs xebatekê bikin û raporan amade bikin. Avusturya hewl de bi vê rêyê felaketa ku ji ber şewata daristanê çêbûyê ji holê rake. Di encama şewata li 4 eyaletên li Avustralyayê ku îlona 2019 dest pê kirî û 6 mehan dewam kirî de 33 kesan jiyana xwe ji dest da bû 121 daristan şewitî bi û gelek corên lawiran jî ziyan dîtibûn. Berîbînerên hêja di 20 daqiqan de bûyer û birgeşadanên ku herî zêde li seranserî cihanê derketibûn bi vêya wê bûn û em dibêjin heta roja pêşemê carekê din werên li pêşiya we bimînin di nava xêra xweşiyê de her şad û baxtewar bin.